Rongkhang atawar piningkan esek penipong ke pangthaya sai ke dengpon. Bokajan Block Congress Committee asai hemalong kangdang ame ke pamanpon. Karko kalong gari ke patong ajok inuda bang pia pran kedam. Unity Victory Lapen Prosperity ame langfer constituency along ke pamanpon. Nizang kari bianglong Rongkhang constituency arlo Rongkhang KCS tengkera langso caria song lapen tengkera langso arong arat do an penjipatir pi ponsi tengkera langso atokano atowara long ke pangthaya sai ke dengpon alang etum bangso atowar ke pan mate ke pangthai pon la ke rong rup tame klar borapen ingthire do popu matha ponsi sai dengpon lo puta than pachini pon sonsi tengkera langso pen towar ke pangthai pangcheng ponsi puthot arong along se tame pangthai paklar pon pu thupo busi pherang ke thengno than pachini pon bangso alhisar puaman pen waisong terang ranger sim kramsa sarkari gaon bura lapen rong asar mindar kramsa tum cetong dun rinti sat gaon pen digonto terang nang kipalya birta Malong News prangsi nang limen aja thani tha limen rom thiram kru lidak Rongkhang habaramai along amai phulo lalo pini ladak tengra langso la caria song pen kedeng ponasai kapang thir ponasai nili pantanang hang pon pen mati nili dak churu dun parlo la pen kemesen asai si kedeng pon lo asi lasona khasi kaduk kabeli tum la kar biang long angkang kitami lason kapang thir asai la caria song pu ladak tengra langso atum keklema son thoti kaduk kabela ili tum kar biang long ada kitami lasona sai abang deng ponang po la pen nili tum dak Rongkhang KCS la habaramai pen kitami nili tum non ni phaikri proxy nilitum labang so chiklolong nilitum lanon lason kapang thiratai nilitum deng ponji han lokrok lanon nilitum karbi risunim sorong aje katalon pon adimalong pencenglok kadu be hadaga dimlong laluti ko anma nilitum la sami ka tiktok along antar nilitum labang so sai ke deng pon japan nilitum chisik silang pon lapen lapuson kap nalitum sai ke deng pon ningkan kala mate non pining si ke cheng silang ma laswa sai kedak aprang penta niliar judolong labang so dak caria song puteng ralang so tumke panana sai denglo sitami ilitum muni tetuma bang lasona sai ke deng pon bang nili long kom lang sitami nilitum tanon ladak pensi charli ponlo mane nilitum ta lasona khasi non eni phai kre proxy nilitum labang so sai ta nilitum deng pon bomlo owe kinmitum charli ponlo pulote ansa te rong group mane develop bang kang there ahin mesenji puteng nili hen pang sampai lapen nang li lapuson only for Rongkhang lapusonan si la society deng pon mati kaprek along tanang li lapuson ke deng pon dia side la bangso ang asa yang deng bang ke Rongkhang det kali la ke kado kawe karbiang long jong si claim thek chali dun thek pula te anso se ke paptang ja to war bang mane doji pute nili hin tan matha lapen anso se ke claim ja fan obe kimia to Rongkhang pinidak Rongkhang borthol tengra langso penap ke ha bhoksong ponon penap de ke ha bipu ponon lason si asayang deng mang kampon bom ye fan ili tum bor i ho mane constituency wise silang li tum lapuson ava asai bai deng pon polo pon son ta sikluma nili hin tan bangke lapu bangke puthek sita nan la charia song tum kan si kado ko bita charli dunang po pusin nili hin tan akhir jume tapi pon bom lo Prenip Haikri player ni Bokajan Block Congress Committee asai hemalong Bokajan Mondol Congress Committee atumpen join extended mate kangdang ame lapen ar mujipok ame paman po bangsolong alhi sarpo aman pen abarim CEM Joyraming leng lamjai sarpo Karbianglong District Congress Committee abarim MLA Klengdun Ingti VP Karbianglong District Congress Committee Surendra Singnar Chunbang Karbianglong District Congress Committee abarim EM Roton Ingti Mondol Telang Karbianglong District Congress Committee Chunbang Ratul Teron VP District CC pendang lok penangan man ke do ke theke ding atum chetong dun rinti non ke chari bom BJP NDA sarkar atum ke chupang lim pendang lok hormu hortara nam ke pabat Karbiang long otormas council along Karbiang long ari soe jang atau phantame orenga bor sayan ta chipiun AC mandetlu lapen BJP hailote abang putin beng account along lakre phot ha PG buta chobai thudet si rada phan ade pachi korlok lason se kaprek lam thulam dok rada phan alam chaka chi papling prisi ke onglang puse me along ningjepon lason se PCC MCC pen ke bang
bang ji Kongres asong klem bang do ana tum setame song ke pang tang thu pen non apong ke bang ji surhin reng ko pli MP kang waya pharmana long Kongres asong aphan le pahai lo te gas cylinder anam ki pa jumla pen karib yang long ari so jang to aphan oreng ki pipen dang lok penang ana lama puthak mielong jaipon lapen bang so mielong amad mi parti pen bang pliatum Kongres aya song along jepa ogdun si song pang tangpon bokajan pen Rajib Shenrong pinang ki Polia Birta Malung News Kirair lagi tuliram puno himonto puno laku makan ke Kongres long wang tu puno exceptional ani si itu mah state president mata dong kamu long ni gitu kang telanon nali tumlong rat Kute jah kapan ke tumta silang nang mana bang ke bil kelongi bil chonghong mana bang ke tangka subsubak kon nam chomla sokul sakuri long ni kelongi chonghong ini ke sondu sedang mana tu mana ngak klong pen aning ke dokter belu ada jumlah pacupai lo ke aprang la leader bari pini yang ring long ponelo tapi non prab jing pen nang jonun po non apa yang itu kadu beda sini lo aprang ke job card ni rong so po salong di pini oles pension dan bridha pension ben dan li tam pinang yo kana kuna yunung kan di bikolango pension tango pekerja ngarta ulo sita pinan bekerja do tumhan posa ke NSP ya tangka putu no gede NSP ke pabede si orun doi lo khala runoi belaga tangka lo NSP tangka Bang putih ni kilong eta gede. ana ke sarti sal kupra no kin telo mek di dapen job card ke claim dar ada tum rong group itu kena ada tum talong mahayon lo ngapreng gitu nang yanda dan kom lo dapen gas ador ada sut ke kom he onda Kongres bang lo pulo de la ke parop kong selong no ko gas dapen peni sang danon ke lin thobe ala sut ke lin thong ke agar non ada lin po den ke lin ke polong pulo ko Kongres bang lo pulo de la GST la peni license penceng lok pesontin aso nge blongge khayona kibat pi kabang ke reasonable kalidar bacet nang po ahok lam lo ke ajar hor muda dor so la ta bacet nang po sida ke bada bang abisiong lo reasonable kalidar lo sonte to kan ke barnang ko lo angge ko na frang surisia peni trading license ade non ke dom 10000 angge kibat ke hinuman ke dapat khajona da apna sikapo nang phokep ke andar je kupula tiduk tum thiat po hot pe sai ji su kilong le langa be data du hot pen ke admi choda hot pen ke lang choda guna belo im khajona chu po ni ase lahe bang ke no da Kongres sarkar bang lo bude sab tumla review thai se hotel la sigil kori se rada tum phan abar sai ki pi bang ke lahe long leke non se alam ke klang lo ke chirai ka yir dingolo ye dingolo la ke council pen leke thuk not lo ne mate alang itu maning ke hang pen tong ke do khol bere do ne la bang sini dun dela on ning tum ta tar li pomla bodela so 6 schedule long le bang ke non 6 schedule amunit se dak do khol ye pu bang ke la ke chok se binong kale to madhimak lo an humril maloma dam lo la pen la report bang non long ko report ne long lela nali tumo da kita me ko sona ke thek dam lo ti nale ti report bang nang lela untung kele dang me ke kilang dam teng te ni lita batai si peni bang tu macar penang jong pile he ahok lo ada construction peni ni da claim lo la rini si so ma punya atum serangan ke claim lo Tu nanti no. pada ke chok kia so nan ke pachok tu nang po durniti do ana bang ke pawedan nang ko lapen Delhi India government led by Congress kadak nang duko kapia bangke dake SIT duko SIT mana Special Investigation Program lada ka bangke NIA ta duko CBI ta duko ED ta duko IT ta duko banget ada durniti theong lu Na mau meeting
Prenify Kripli arni kang sampor fight trok opor malom Uttar Barbil outpost ke parlo Karkok Higher Secondary School adungalong inut sar pimar phan men pang thek the ihumagari ke patong phirajok adimalong amar apran dam nanglu labang sapran ke dam nang joya bang phiamen Rinuka Dorji Arta plikebra pholapen ahem richu hidi bolong kamaji pusi pang thek pon non amar rai komasa ke tumchi pari deng ponsi postmortem ji aphan Difu Medical College and Hospital along si pon lo pusi than pachini pon foloni pen Probin Taronang ke palya birta Malong News. Prenify Kripli ni Langphar constituency along Unity Victory Lapen Prosperity ame padopon lasolong Karibiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen erangao pen tikok langsoan kaceleng PWD atawar ingpupon lapen thu raja pothara long setame Primary Health Center kimi ingpupon bangso me long aluhia man pen Karibiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Rong hang MLA Bida Singh Ingleng Karibiang long Autonomous Council Chairman Raju Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar De EMs MSC Atumche Tongdunsi Mesen pen me pachun pon walong komaji pen Rakesh Rong Pharla pen Pholoni pen Probin Taronang ki palya birta Malong News. Hospital well 10-minute hospital ami Karbiang lo বহুত জায়গাত পাইছে West Karbiang East Karbiang মিলি প্রায় 16 মান বর্তমানলৈকে 10-minute hospital sanction কৰে ইয়াত প্ৰথম আমি উদ্বোধন কৰিছো আমাৰ সূৰ্যৰংভাৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি 10-minute hospital 1,10,00,000 টকা আঁচনি ৰায়া পথাৰ লাংফেৰ কনষ্টেন্সিয়ৰ আমি ৰাইজক আজি উপহাৰ দিছোঁ ইয়াত বহুতো অভাৱ অভিযোগ আছে বান্ধুৱাল পৰা আৰম্ভ কৰি এম্বুলেন্স আছে আশা কৰ্মীবিলাকৰ সমস্যা আছে সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আৰু মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি সমস্যাবিলাকৰ কিমান পাৰোঁ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙত ৰাইজৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ এটা আঁচনি আমি ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে টিম কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আমি কাৰ্যসূচীবিলাক লৈ আছোঁ হ'ব স্যার ডক্টর বাংপান দুজি লাগবে ডক্টর এনেকে ডাকে 10-minute hospital ke doktor bahini bek to nai bahini doktor to nai ki non ko inut dolo tapi ko pithui gaji fan tu mori enke PF facility lo sir da ka bang ke labor room do di oso mehang pe thek oso mehang pe thek our side ko la pen ke akapre ka treatment da ka long da pen ude plong ambulance pe Bokajan College KSA Unit Tumpen Cleanliness Drive Ajame Kedeng Pon Prenify Kripli ni Bokajan College KSA Unit Tumpen Cipatirpi Ponsi Bokajan College Campus along Cleanliness Drive Ajame Kedeng Pon Bangsalong Jinong Inghi Meiphu KSA Bokajan College Unit Lapen Rosanika Rong Pipi Chunbang KSA Bokajan College Unit Lapen Arya Sangho Tumpen Japonsi Kepang Thirasai Pachun Pon Lasalong Raju Ingleng President KSA BDC Desoiteran Secretary KSA BDC Lapen Sarmentiso VP KSA BDC Tumche Tongdun Pen RD Pidun se Bangso Sai ke Pachun Thege Pod Alang Tumahin pen akirupi pazir tekang Bokajan pen Rajib Chenrong pinang ke lo birta Malong News. Uttar Barbir Anganwadi Center along pre-health camp check-up ke padopon Prenify Kripli ni keduk der arar ta phan pumat haponsi Devosthan Arogya Hospital atumpen Cipatir Piponsi pre-medical check-up camp padopon Bangsolong Dr. Karishma Das MD Medicine Lapen Dr. SM Musin MBBS GMCS atumpen si selang pondo lapen kadu kabe bang pharu sirat trok ke barada tumse chelang pon longlo lason si ke bang jelangar ni tamya ke joy pen si ke lang ponji aphan se Devosthan Arogya Hospital atumpen chisik pon lo puse pharangkya thengno ningji pon pholoni pen Probin Taronang ke palya birta Malong News. Devosthan Medical তৰফৰ পৰা যিটো আমাৰ উত্তৰবেল ব্যক্তিৰ কাৰণে যিটো বিনামূলীয়া চিকিৎসা যিটো প্ৰদান কৰা হৈছে সেইটো এটা উদ্দেশ্য এইটো কিছুমান মানুহে আৰ্থিক কিছুমান সমস্যাৰ বাবে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ যাতে সেই মানুহবোৰে ইয়াত আহি বিনামূলীয়াকৈ সেই স্বাস্থ্যৰ যিখিনি সুবিধা ল'ব পাৰে বিনামূলীয়া মেডিচিন বিনামূলীয়া আপোনাৰ যিখিনি ডায়েগনচিছৰ আৰম্ভ কৰি ব্লাড টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি যিখিনি আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই আশা কৰিছোঁ আমাৰ উত্তৰবাসী যথেষ্টখিনি আৰোগ্য পাইছে যিমান সুবিধা পাইছে
আশা কৰিছোঁ আগলৈ আমি সেইটো সুবিধা দি থাকিম গোটেইখিনি আপোনাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ইয়াতে যিমান আজি হাই প্ৰেছাৰ বা কিছুমান আমাৰ কলেষ্ট্ৰল টেষ্ট ফ্ৰীতে দিয়া হৈছে বা চুগাৰৰ কাৰণে কিছুমান পেচেণ্টৰ ইন ফিউচাৰ ষ্ট্ৰ'ক বা এনেকুৱা হাইপাৰ প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ কৰিব লগা হয় সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে এটা এৱেৰনেছ কিবা কৰা হৈছে যিটো আপোনাৰ ইন ফিউচাৰ যাতে মানুহবোৰ অতি সহজে এটা বিনামূলীয়া কৰি দিব এনে আজি হেৰি কিমান ৰোগী আজি কিবা কৰিছে আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে চাইছে Eastern Range Bokazan Forest atumpen ki ong dung kang ho thengpi kenep long Ranger Nixon rong hang pen ke Japon atengsi ajo bangason thak si prenify krip lia jo apor petrolling ke dam bom mahot ihum di tata mobile pick up pen ke pon kang hu seguna thengpi neptun long bonta bangso apor ho thengpi kang hua bang patum forest apan ke thek long pen kat lava jok nep ingnang ponong le deadlo busi than pachini pon lason se kenep ponong a thengpi an forest sai hemalong an pon si arona teng pen sai deng pon lo Bokazan pen Egyptian rong pinang ke palya birta Malong News আমাৰ এচিএফ ডাঙৰীয়া আৰু ৰেঞ্জাৰ ডাঙৰীয়াৰ ৰিলায়েবল চৰ্চেছ পৰা ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে আমি তেওঁলোকৰ কোৱা দিশত আমি ডিউটি গৈছিলোঁ সেইমতে আমি গৈ থকা অৱস্থাতে এখন মোবাইল ট্ৰাক মুখামুখি হৈ গৈছিল তাৰপিছত দেখোঁতে দেখি পালোঁ যে তাত গুণ্ডা লোডে চব ঠিকে আছিলে তাত একো গভমেণ্ট আমাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি সেই গাড়ীখন জব্দ লৈ আমাৰ কেম্পাছলৈ লৈ আনিছোঁ কেইজনক আটক কৰিছে কেইজনক কিবা মানুহ ধৰা পৰিছে নেকি মানুহ ধৰা নাপালে আমাক দেখি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফৰেষ্টৰ পোচাক দেখি পোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল কিমানমান কাঠ জব্দ কৰিছে ইয়াত অনুমানিক মাৰ্কেট ভেলিউ 40 to 45,000 টকা হ'ব ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ছাৰ এই কিবা আমাৰ গৌতম বস্তি পাৰ হৈ এইটো আচলতে আমাৰ খটখটি PRF আণ্ডাৰতে পৰে ছাৰ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই পথেৰে যি গৌতম বস্তি আপুনি উল্লেখ কৰিলে এই পথেৰে যে দৈনিক এনেকৈ দৰে নিশা হ'লে কাঠ পাৰ হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনোবা জড়িত আছে নেকি আপোনালোকে কিবা অভিযান চলাই কিবা সম্মান পাইছে নেকি আমি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ সেই চোৰাং কাঠ বেপাৰীসকলক ধৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ ৰিলায়েবল চৰ্চেছ আছে তেওঁলোকক আমি এক্টিভ কৰাইছোঁ যিমান পাৰে আমি আটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে ছাৰ গাড়ীকেইখনৰ নম্বৰ প্লেট নাই গাড়ী তেওঁলোকে আমাৰ আজিকালি চোৰবোৰ বহুত শয়তান হৈ গ'ল আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্ল্ডৰ স্মাৰ্ট কথা তেওঁলোকৰ চব বুদ্ধি আছে আমি যিমান চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকে দুই গুণ আমাৰ পৰা টেক অভাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সক্ষম নহয় এই কুণ্ডাখিনি আৰু কাঠখিনি কাৰ আছিলে ছাৰ কিবা সূত্ৰ পাইছে নেকি আমি বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বস্তুকেইটা কাৰ হয় একো গম পোৱা নাই গম পালে আমি আপোনালোকক জনাম থেংক ইউ Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.